Achi sa 2019 kuma MSPCL le MSPDCL recruitment anaki bol chu ka ahitai tin Power Department Manipur government in phundo na ananei na hi zanhia Power Department in tu phun a bol na achun hichi recruitment hi staff selection commission noya atha bia ki gong ding a hin chule 2019 kuma hichi recruitment apply ana bol hole exam ana bol ho atha bia man beya ki to sa dinga hiati Power Department in atha bia panmun aong angai chan dungju ya staff selection commission het sa na kinei dinga hiati Zomi Council Jexi Headquarter Information and Publicity Department in thupun a bol na in National Highway 2 kilaong ding hi zat tammei heite bawin apat chompi ding zat hlom hon ki phat chompi lo ding a hiati NH2 Dimapur Infal Lamlin kilaong ding hi mei hleinam mi te bawin apat chompi dio hinla charachanpur lamka cheng mi pi hon gan theina le akil athu jing na lai di o hiati iham tia ko kizo council KJC in kinup tu na memorandum of understanding a hin nei kha ule hichumi pi kizo bol na hidinga hiati Zomi council chun lamka mi pi hon a umlo cylinder gas so ta anga un acha te ding ne la cha a hi na bangin apizo pun mi zo se in gan theina akitho iati ahin kim khanin hichi mi pi gan thei thu na hi ama hon phat chom nan anei ki no ve ati chule hichi an heis tu lamlin hi Nagaland sung hi han Manipur Infal sungchan hi jong le lamlin hlung hin dan di lawa kai ki dong ho sumla pai ki don na adim se ne ati hichi ho subei lawa National Highway 2 tha ong ki ding ki ti hi gu cha mi chom ho ki to sot na ta bong a hi ati National Highway 2 kilha ong lai chun Charachanpur mi PA ding thillelo AFCI ya hungki po ho infal phai chama 20% akila pi ji na hi ahin National Highway 2 aki kha pat thillelo ho Mizoram gama konin ahungki polutan Charachanpura chanding josi mi pi ho achang thei taw ve ati Jexi chun May 3 2023 buina ji a athia mong ho ain mun alo mun ki halmong pi ho adinga thutan na umlo laya tua him kham nei ding ki ti hi thildi a hi pun hita bonga lunggel nei ho hi ama changwal phat chum na ki hol ho a hiu ve ati mi pi in a phat chum pi loading to gon nei loading in zo council chen KJC jong gi na ananei in hi tua VIP bonga na ki bol naw chu mi thunoya nanun naw le thu na hi in hi chulam kai di ta hi na hi pun mi ki zo bol na hi ati tu la sunga Manipura VVIP khat hung khol jin ding ji in Manipur government in chigut na nasata ane ye kiti ahung khol jin ding VVIP hi akimin pha lo laiwangin chigut na umdan ho akiven a hi le PM Modi hiding in ta sanu me yakiti achi sa August nisim somthum ni chun Manipur Secretariat muna Chief Secretary Makai na in Department phabem akunin officer ho security agency ho chule district administration lamkai ho pan na in high level meeting ano mina hi hichi ki ho khom na chun infala kangla chule Charachanpura peace ground a kigut na thu pi ta kigut na neiding sei khom na hi yakiti Director General of Police to Security Lampong izakai ngen si a hitan hilai muntenia CCTV camera koiding drone surveillance zamar koiding chule zapi vekol ding in ngen si na akinei tai chule special protection group SPG zong hichi VVIP hung ding pa chi lewa le na lampi ho vesuiding bulletproof gari chungchanga mo poding in ngen si na akinei ati hichi muntenia hi health department in advanced life support ambulance medical team chule Jinims le RIMS le CMC a blood supply
good sa koiding in het sa na akinay tayati. Public Worker Department in zong Infal Airport napat Kangla Chansule Charachanpura BSF helipad napat Peace Ground Chan Lampi Blacktop ma simpat na ding in het sa na akinay yati. Kangla muna mi pi 15,000 chule Charachanpur Peace Ground muna mi pi 9,000 to na thading pan na thading til izakai guantup na na ding in na to achil hajingi yati. MAHCUD Environment le Forest Department in Lamgay Lamning a Tingpung Ajep Hoi Dio Tilnian Asu Ting Dio Street Light Ho Asimpat Dio Banner Ho Akaido na Diowin Tupi Akinayati Het Tekat Chuzan Hinila Lamchun Manipura Popular Government Siemdo Atay na ding a Assembly Speaker Tokchom Satya Bratale Governor Ajay Kumar Bhala in Kiholim na ananay lo ni nahi. Tul hasunga Modi in Manipur ahong building to na government at hakisiyam kidding hi taasan na umeyati. Tingnopal District sunga Sita Government High School Simlay Somsa Gival Adam Moji in school pa tiplowading in kha hitay kiti. Sule atu hapta sunga Teachers Day kimanding zong ju dammo na alun to na vo haya hitaya kiti. Hichi dammo na hi nat goal typhoid na hi lole. Thokang pia ko na nat na hidinga ginmo ahi in. Sule PHC mo na mi tampi kijan thaylo ahi in. Simlay chapong atam zo hi ayin munchi wa akijan na dinguwa kitha do hitaya ti. Zan hi chun Justice for Myanmar in India le China in Myanmar junta politics le military lampanga atosot jing anga alhon na ding in team na ananay na hi. Sule junta in gamsunga di ilaw ta asim thu ball thu election ball ding agot jing jong hi ata asu na loading in ngi na jong ananay na hi akiti. Dan di ilaw ta thunay na kilamdo vai ball na apang min avai pu na het pi theya na ding a Tianjin Kopia Shanghai Corporation Organization SCO Summit na kikozi in JFM chun China President Jinping le India Prime Minister Narendra Modi dem na ananay na hi. JFM chun hitabonga China le India in junta tosot na anay hin tu le tua Myanmar gamsunga boy na hi so sang ding chule kitha kimat na hi ako sit sa ading hi ati. Kohima Kopia Vonat Swine Flu Lanji in Nagaland Government in Kinta in Kigaana Anakoita na hi. Authority hon hitsin na hit sumong na ding in Ting Tho ta ding le kigin na neijing ding in Nagaland Health Authority het sa na ananay na hi. Kohima Kopi P-Hiel muna Vonat African Swine Fever Lanji in Hichimun hi Nagaland Health Authority in dan khota ina koita kiti. Achi sa September ni simwan ni chun Deputy Commissioner B Henok Buchim in hichi na hitlan namuna kun munchuma alan son na loadinga hichi kiga na tufun hi abola hi. Hichi kiga na kisim dungzuya P Hiel ho in ahop sung hi dan khana ki koiding Hichi ko kim vela kilometer som hi dan niya ki koiding. Hichi hop na sungte niya hi vo kithat asa kizo vo no ki pulutle ki podo ki phalaw dinga hitayati. Hichi kiga na hi Animal Veterinary Service Department Local Police sule Municipal Authority ho kinuptu na to ka kilado olaw dinga hiyati. Achi sa Agas ni simwan apat tulha September ni simwan sunga go tanglo hila zuziin Punjab gama tuilit to kisaya to sit chum jiin mi som nil ko in tina to in sule khole veng sang khat le jathumwal tuin alhum dan tayati. Mi pi sang gup le zangale som get le ni wal jong ain mun alo mun da tha in relief camp zakhat le som nilenia akhosa tawve ati.
tuilit ho sitna district ho chu Pathankot, Gurdaspur, Fazirka, Kapurthala, Taran, Firozpur, Hosierpur le Amritsar ho hi ati tuin alhumdan namun ho akunin NDRF Army BSF hon tu chan hin mi 14,939 ahu do in chule ni ading don ding ho drone mangcha in kusung dunga atha ajingu ve ati Punjab Chief Minister Bhagwan in Hosierpur Vilna ananein mi pi ho anathamonin chule hichi to si na to kisaya center government akunin kithu pina dangka krol sangsom gupjong anathu mina hi ati achi sa Sunday ni khuwa Afghanistan gama ling aneki hoji athi mi sangkhat le jali athingin chule akisukha akitongkha mi sangthum awalta yati India injong kithu pina api in chule External Affairs Minister Dr. S. Jaisankar in ton somnil khanagi relief thillelo akithotni yati amho nana thot ho chu hi le ponsil blanket ten tuibel generator kitchen a kung le bel water purifier sleeping bag lo le ai wheelchair hand sanitizer tuisu theng na lo ORS chule thil angai cha tampi zan hi chun van lengin aneki tha api na hi ati